So now kita akan pergi kat features yang kelima, itu placement. So placement ni macam mana? Dia sama je macam scene generation tadi, cuma beza dia function dia macam swap object. So contoh macam saya ada reference image. Okay, saya masukkan dulu sekejap. Okay, contoh minyak botol ni yang terapung kat bandar, saya nak swap dia dengan minyak botol lain. Okay, so saya nak pakai minyak botol champion yang nak swap. So first image ni adalah image interaction, image yang kita nak ubah dia punya produk prominent tu. And second image ni is reference baru yang kita nak masukkan, replacing image yang asal tu lah. Okay, so macam biasa masukkan dimension. So tujuannya untuk ketepatan lah. Okay, so dah masukkan dimension dia. Kat bawah ni is kawasan untuk mask. So kita selectkan brush ni untuk mask area object tu, maksudnya item yang kita nak swap tu lah. Okay, so save mask, engine saya pakai nano banana je. Okay, so dah settle setting ni, simple je, sangat mudah. Tekan generate. Okay, kita akan pergi kat features yang paling simple tapi unik. Ok, ini adalah edit. Edit ni mungkin macam tadi kita dah generate image, ada edit. Kita dah buat breakdown, ada edit. Kita dah buat dia semua pun ada edit. So kenapa ada edit? Oh, beza dia. Ok, beza dia is edit yang kita buat tadi is macam nak remove atau nak buat minor change, tapi tak boleh nak replace object ataupun add object directly untuk certain specific item lah. Beza dengan placement, placement is kita swap dominant dengan new dominant item lah. Tapi dengan edit ni mungkin macam benda minor atau benda singkit-singkit yang susah kita nak detect. So kita try bagi contoh dulu lah. Okay, for example saya ambil dulu gambar yang dah generate tadi, gambar saya. Okay, now saya nak dia pegang botol minyak. Okay, saya masukkan prop je. Alright, then describe cakap both hand holding the lubricant bottle lah. Okay, kita tekan mask ni. Okay, mask carry kat mana dia nak pegang tu. Okay, then model sama je. Kali ni saya pakai Dream 5.0. So kita tengok dia punya generation macam mana pula. Sekejap, saya mask balik kawasan ni, takut tak cancel. Ok, now kita generate gambar tu, kita tengok hasil dia macam mana. Ok, sekarang kita pergi kat features yang paling orang cakap, paling orang nanti-nantikan, features paling best lah, features yang paling common, ramai orang suka. Satu, sebab banyak model power and banyak exploration yang kau-kau geng-geng marketing kat luar sana, filmmaker mesti suka kan. Now kita pergi kat video punya segment. So dekat video punya segment ni, okay, starting dengan paling atas is scene creation, and then kita ada negative prompt. So negative prompt ni kita letak kat atas sebab nak control selain pada macam nak buang watermark ke, fotografi error ke, atau anything orang cakap image punya benda kacau lah, atau unwanted punya item lah. So kita boleh juga letak command untuk movement camera ataupun action subject tu sendiri dekat negative prompt ni. Okay, so pergi dekat video setting pula, kita ada macam-macam engine. Okay, kita setting dengan benda paling first, view 3.1, view and then high quality dengan fast.
Dan kita ada Seedance 1.5, Seedance 1.0, Seedance 2.0 tapi coming soon. Okay, kita ada Kling 3.0, 2.6, and then text to video, image to video, and then Kling 3.0 motion control, which is motion control yang paling power adalah model Kling yang baru ni. And ada paling latest sekali is 1.2.6 text to video, which is model baru daripada Alibaba untuk generate video. Okay, so setiap model ni ada function yang beza. Saya cerita ada user interface yang beza. Kenapa? Sebab dia depends pada model tu punya engine, ada provide apa dia punya back-end coding ataupun requirement dia. Okay, so sebagai contoh lah, okay, kita tengok kalau macam common lah, view biasa ni ada face reference untuk character consistent, ada frame to frame control and animation control. So, macam benda ni semua benda biasa je, just sekadar untuk control frame, first frame dan second frame. Tapi once kita tukar kepada engine Veo 3.1 quality, dia akan ada satu option untuk tambah props, which is macam untuk control subject tu pegang props apa lah. So dekat props ni kita boleh letak macam ataupun anything yang macam, let's say video tu pasal marketing promote barang, and nak control consistency barang tu, dia tengah pegang produk tu, and kita nak make sure produk tu consistent throughout. Macam maybe B-roll ke, ataupun video product review, ataupun UGC kan, dia nak pegang tunjuk kat kamera macam ni, dia nak consistent produk tu. Sebab selalunya kalau video produk kecil, so nak consistent dia punya subjek tu, kalau dia pegang tu payah. Okay, so sebab tu ada features ni. So ini actually features ni wujud sebab apa? Sebab kemampuan Veo 3.1 tu sendiri yang high quality untuk produce prop control. Maksudnya instead of character saja, dia boleh control prop juga. Okay, dan selain benda tu, kita pergi dekat 1.5 Pro. Ni user interface dia dah beza. So instead of ada basic macam dia punya video setting tu typical setakat resolusi dengan aspect ratio, dia boleh control duration dia. So let's say kita boleh control sampai berapa, 12 second maximum. And then kita ada video audio generation, di mana kalau kita tick ni, dia akan provide relevant audio based on description video tu ataupun logic video tu sendiri, elemen dia lah. And then ada camera lock. So apa function camera lock ni? Simple je, kita tekan ni, dia bypass terus camera movement. So basically static shot ataupun kamera tu akan station dekat subjek tu sahaja. Maksudnya dia focus mode lah, tracking mode, lebih kurang macam tu. So bawah dia kita ada draft mode. Draft mode ni untuk apa? Untuk basic preview, fast generation. So function dia is, instead of kita habiskan kredit dengan cost yang tinggi untuk produce 1080, satu masa yang lama, dan dua dah cost tu dah jadi tinggi, kita generate dulu simple draft mode. So dia akan generate video yang low res tapi untuk fast preview. So kredit tak akan banyak, tapi kita boleh tengok macam mana video tu akan pergi atau narration dia. And then after that, dia akan enhance video tu kepada 1080p ataupun follow daripada output resolution yang kita pilih sendirilah. Okay, dan kita pergi dekat model engine Klee 3.0 yang basicnya. So Klee 3.0 dia sama je macam Veo biasa, and dia juga ada beza dia dekat engine lah. Klee 3.0 dengan Veo, beza dia Klee 3.0 ni power lagi lah dari segi cinematic effect ataupun camera movement. Okay, then kita pergi dekat saya cakap yang paling beza sekali is Kling motion control. Okay, tadi kita pergi kat 3.0 biasa. So Klee 3.0 biasa tak ada motion control punya feature. So apa beza dia Klee 3.0 biasa dengan motion control biasa? Dekat dalam UI ni kita dah provide, which is macam 3.0 is
Okay, kalau saya buka balik 3.0 adalah frame to frame generation, macam model engine macam sebelum ni lah, sama je kan. Tapi kalau kita pergi dekat Kling 3.0 motion control, dia dah enable a different type of generation style, di mana dia akan pakai character image satu dengan reference video satu. So macam mana? Contoh kalau saya letak gambar reference character tu sendiri, dan saya letak second reference video untuk letak movement yang nak follow, dan bila upload dia akan follow second tu. So UI yang provide ni is based on capability model engine tu sendiri. So engine yang berbeza akan keluarkan UI yang berbeza untuk setiap model. Okay. And then ada video duration dia up to 30 second, dan kita boleh pilih untuk keep original sound ataupun dia akan refer, kalau kita tak tick ni tutup, dia akan refer sendiri sound based on logic dia lah, ataupun kosong, kadang-kadang dia akan jadi kosong. Okay, so balik pada video generation. Okay, sekarang saya tunjuk benda paling basic lah, macam frame to frame control ya. Okay, so inilah hasil video contoh kalau pakai platform Office. Okay, so basically ni based on setting saya tadi lah. So saya dapat motion saya nak, senang je, prompt dah tak banyak kan, pilih engine mana saya nak. Kalau tak kena dengan engine ni, saya tukar engine lain. Sebab apa? Ada banyak engine dalam settle. Okay, so kalau anda nak tips daripada kami ataupun nak tengok perkembangan daripada pihak Office, maybe konten-konten yang kami buat, maybe artwork yang kami produce, ataupun tips yang anda tak tahu tapi kami tahu, apa kata kalau anda pergi kat landing page tu. Okay, balik kepada home, scroll ke bawah. So kalau anda tengok kat stay connect with us, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita ada YouTube, dan Discord tadilah. So dekat setiap platform social media, bandingkan Discord tadi, kita lebih kepada fokus pada developer mode. Tapi dekat social media ni kita fokus on artwork producing and content tips, di mana macam instead of directly tunggu nak kena discuss dengan developer, kita ada provide certain content yang bagi tips macam mana nak produce artwork macam team Office buat, macam mana nak follow template prompt scene generation atau visual generation. And paling penting sekali, boleh tengok power tak power orang Office generate. Kalau nak power macam korang, boleh stay connect dengan korang dan tunggu untuk extra kelas yang berbeza. Okay, sekian daripada saya. Kita akan jumpa lagi untuk video akan datang. Thank you.